Ha bliana rangir bhíacin ha sin léforstanach go dúir sin caram a bhí gopur project masírach VR le glasco bio has níor táisiigh project úr a bhfuil a stéite cút sin na háireachcin le fiadar go leor has níor táisiigh project cóobrachaí le calban éireannach dan innim imlí agus has níor clárúr a chuir bhóg táiseach na bliana cúteach. What I really enjoy is engaging with the language and the musicality of the language. Just being involved with so many different projects, Gaelic related projects, and it's kind of opened up a whole new world to me. Sula Miguel vila fallin caú go bhí duine fiochan éis. Dachút árainn úra ach ealdainn úr sa Gaelic agus go bacháirgann sin na bhrosnaithe. I'm engaging with the language constantly, and it means a lot to me. So yeah, it's really exciting, total honour. Anna dóigh sé ruchgatha go nnéalainn agus ruchgatha na daine a galamh agus a rainn na háireann mhóra as na línte na galamh a ha cóirseadm chomór agus ma héid acinn as a phráisead seo bécan na chuirríise sin bhí mír mo gáith.